Kumshi bynta ban Kyntiew yaki self help group kiba Sengkam Lajong khnang bakin yo alat ban pyniaid yo yaki tiar kiba shna hi kum ki umsoh ka ngap ka wine kiba pynmih yaki jingbam mat ki jain mat ki wei na ka liang ka TRIFED jong ka tnad DPMU Mawkyrwat lemat ka jingiatreilang ka Ophis Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District Menen ka sngi khatlai tarik risau arhajar arphulai kila Pynlong yaka tribal Artisan Empanelment Mela Exibition hapo ka hall jong ka Ophis tarikam DC Mawkyrwat. Hagate ka exhibition lawan banyadan uba T.Lyngwa Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District u Nagendra Nath Jaha Manager TRIFED New Delhi u Pamthing Keiahing Deputy Manager TRIFED Ministry of Tribal Affairs Government of India ki officer sarkar na kitnat trekam aper kum juru na katnat office trekam ka DPMU harangkat ki self help group aper na kathan Mawkyrwat tiar di shna kini jingbam jadi nomor ke orang bagi tahu kita kepada high quality kepada standar tinggi kepada hair kepada tnad kepada Lajong banyak pyniaid sekiyo di hati pada maupun nak kalian kini online shopping mungkin Amazon di Flipkart ada kemudian ke pynmih ini bila pynmih kambul bila akan menyerap ini kalau register ini buat itu di online market dan bagi beliau kita akan order di tiar ini nak kalian sudah tertarik yang ini di tiar di shna bagi tiar di pynmih nomor ini di tiar di bawah shna di jaga dulu travel ini di tiar di bawah pakar di bawah jalan bangun kalau kajing ya kajing topria ni kajing shna torti ni kajing net torti ni kajing perubur ni awal kopi berkuai ke cuma ini kita kajing pynmih akan Pynlong Pynlong jong ka T.Lyngwa jong TRIFED kajing biru ini jenis dan Ophis dan Khasi Ophis pynmih ini tiar but lima kali exhibition kan pun tanggung kan exhibition kan bandra itu keluar bandra di nomona bagi wilayah penduduk hanya sini syas lebih pada benda yang percaya bagi native halnya Southwest Khasi jadi dan beliau menang ya jadi kita baca kita tnad